Kayo po, mayapabak po, at syuta na po king 30 Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabetala po king kakatamba na lamisa ring makatuking intensyon. Para king kapasalamatan ng Marvin and Tin Santos, Marvin Bike Shop, Lito and Lori Zapanta, Puring Bobias, Marlon Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebayta ng Luke Jonard Garcia, Ronnie Kerr Galang, Sabrina Lazatin, Jeremy Almario, Mika Elisa Patawaran, para king personal akayadwana ng Ryan Cortez Garcia, Jojo and Janet Villanueva, Andrew Sanidad, Giancarlo Tubig, Christine Sotelo, Christine and Tristar Soto, Mark and Michelle Rivera, Herminio Lynette Nucum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gokinko. Para king malagwang kapaldana ng Jeremias Garcia, Diosdado Salangsang, Wilma Ocampo, Sheila James, Paula Alvis Regala, Gloria Dizon Tayag, Father Raul C. de los Santos, Doris Dumpalan, Daisy Yaplito, Michelle Rivera, Jocelyn David, Ron Ingersol, Winifred Boy Santiago, Susana and Gloria Sotelo, Leticia Castro, Juanita Carlos, Oraya Yuna and 1/3 Soto, Danica Dumagin, Joanne Pamela ng Sison, Jennifer Soriano, Adelaida Manyalak, Rene Santos, Father Edwin Belay, Eliadora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Ricardo Nogoy Sr., Danilo Olazo, Baby Zaina Lorraine Hope Matitu, Angelo C. Quizon, Basilica Binuya Quesada, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Vitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at tinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alang-anggang kapaynawan ding kapatagtamong mayango na biye, Jefferson Gonzalez, Ricardo Enevensuida Ocampo, Jude Aurora Navarrete Rasinya, Angelo de Leon Luis, Emilio and Angela Napatal, Modesta, Juliana and Pepe Deirit, Maria Caras Ruiz, Maximo Sotero and Domingo Canlas, Carlito and Consing Canlas, Jose Carion, Jose Marcelo, Elena Miller, Wilma Hirao, Carlos Pinpin, Selvina Enriquez, Jose and Soledad Go, Maria Jesusa Reyes, Godofredo Jesus and Nenita David, Zoilo Sefrina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Rodel Olea, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Ignacio Patsyag, Isabel Patsyag, Vilma Kilang, Sagino Kilang, Vicente Gamboa, Florencio Gagi, Erlinda Gagi, Trinidad Gagi, Felipe Gagi, Paulina Collis, Calixtro Pineda, Marcelo Ferrer, Lutrarga Verceles, Romeo Somia, Rodolfo Reyes, Noel Reyes, Angelica Reyes, at din sa Blanca Ladwa, King Purgatorio.
Talakad tapo, tikan tatay, ang dalita pamuklat. Kilagyuning igpa, puning anak, puning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antemorin. maya payabak po. Maya payabak po among. Madakalya babiye grasyeng Diyos kay katamo, dapat tang pasalamatan. Pero ita naman dapat lawen malati, detang alang grasyang masyado kimbiyed ang kalupatam. Eta sana tatas sing sarilitang bangko nung mayap tamo, o maggrasya imbiyatam, at lawen talang mababari ka para tan tao. Itingkya katang ebanghelyo, itingkya katang pigunaman. Mi kakasala tamo po tangking kaya pantamo maginta ng mayabang. Eta mambalo, eta papansinan, pero balo da rin tao. Agad nakataning Diyos maging mapakumbaba, maging simple. Timpa makyabi at pamakirap ta ka rin tao. Karin panahon kalupatay tang pariseo, pagparangalan tamo isalita mo, at magsalita tang pababa ka rin ang diwa, magyatang kapatawaran king Diyos. Itangan po, magkumpisal po. Magkumpisal ko kin Diyos ang mayupayan tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kung bina, king isip aman wat dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapu ko ka Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karen sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. Ing Diyos ang may payang tutu pakaluluan na katamo, at yung pangapatawad daling kasalanan tamo, dala ng tangan sana kimbie alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Kanakan talapurin kaya katamong intensyon king misang iti, tinggi katan panalangin. O magana ka at mamakalulungig pa, makatalakad ke arapan mo alang darala na anuman, at panamdaman mi ingki kaming letyan at kainan arapan mo. Patawaran mo la rin pinandit ipagmaragul mi, ing maya padapat mi, kapamlataning grasyang binyemo. Kapman mo keng kingkaya kaming kakaluluan, kingkaya kang kalam. Emo pa intuluting lawan milang mababa, di kapatad mi, at pagkaluban mo kaya sanang pusong mitmong kasalpantayanan at kababan, para ka rin sablang tinggap mi ibat kaya ka. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ng Sirak. Ing ginu metong yang hukum aalang pangabiran kenu paman. Eya mangabiran king ikasiraning pakakalulu. Makiramdam ya king daing ning meyayalipi. Kapilan man etatangyan ing panagkapu ning ulila. Ni ing mebalu nung daraing niya iti king keyang harapan. Ing taong susuyo king Diyos, king kabilugan ng puso, matanggap yo. Ing keyang kayadwanan, agad miras, king banwo. Ing panalangin ning mapagkumbaba, managlus king biga. E patugot hanggang emiras, king Diyos. Iti etok nang hanggang ene pakibatan ting kakatas-katasan, hanggang ene dirinan hustisyo ing banal at sa saldak ing matulid akayatulan. At ing ginu eya pay balam. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos. Ing pakibatamo po, pakiramdamane ning ginu ing taong maliligali. Pakiramdamane ning Ginoo ing taong maliligalig. Pasalamat kay king ginu kapilan man. Labi ko elatok nang pupuri kayo. Ing ginu yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula ikong mayayalipusta. Pakiramdamane ning Ginoo ing taong maliligalig. Dapat malulam yung lupa no, karing taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan. Bang makalingwan lo, ning mamaus la ring taong matulid, pakiramdamano ning ginu, at kakabos king sablarang problema. Pakiramdamane ning Ginoo ing taong maliligalig. Malapit ya ing ginu karetang may nalub, at kaya lang sa sagipan, detang milalako kapanayan. Iligtas na la ning ginu, ring talasuyo na, alang dugpang parusa, karetang magsantong keya. Pakiramdamane ning Ginoo ing taong maliligalig. Pamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Lumwat, may sakripisyo na ako. Uling dinatang na ing oras, ning paglako ko, ketiking yato. May kilaban kong emunano, ing mayap apamakigligligan, atuparan ko, ing kakong parasan. May natili kong tapat, king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapan ko ing korona,
naning tagumpe. Ami sadya para kanako. At ing Gino, ing banalawukom, yang miputong king korona king aldong iti. Emo kanako, nune, pati na karing sablang malugod, maninaya, king panyatang ng pasibayo. Alang sinaop kanako, king minuna akong pamakyarap, king husgado. Likwanda ko ring sabla, patawaran no sa ning Diyos. Dapot, inantabayanan na ako ng Gino, at dininan si kanan, bana pasyag ko, ingamano na ning Diyos, karing pagano. Miligtas ko king asbok ning leon, ing Gino, yang magligtas kanako, king sablang marok, at yamu rin, ing miyatad kanako, king kayang kayarian. Kayaya, ing ligaya, king kapalan paman. Amen. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos, talakat tapo ban parangalan, ing maya pabalita. Ing Diyos at kang Kristo, at tinuring ng kakaluguran na ing tao, at kelingwana no ing kayang kasalanan, at pigkatiwala na kaya kami, ing ikalat miyo, ing mayap a balita. Ing Gino, manatili ya kay kayungan, At kaya ka antemurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Salita niya ng Jesus iting talimhaga, karing taong tutungge mayap king karerang sarili at maglibak naman karing aliwa. Ating aduang lalaking meniking templo ban manalangin, ing metong pariseo ya, ing metong talapanyingil buisya. Tinalakad yung pariseo nga ng menalangin king sarili na. O Diyos, pasalamat ko kaya ka. Ingera ko kalupa rin aliwang tao, mapanako, mapamurait, magipaglugod, o kalupa niting talapanyingil bisay ni. Makatadwa ko paruminggo magayuno, babiya ko kaya ing kapulong dake king sablang panakitan ko. Dapat ing talapan yung ilbis, makatalakad diyang marayo. Eman bisang nabanwa. Noon durugduganing salo na at sabi na, O Diyos, malunos ka kanako, meto kong taong makasalanan. Sasabihan ko kaya kayo nga ng Yesus, ing taong iti, yung minuling may kilalang banal king harapan ng Diyos at aliway tang metong. Huling ninumang mitatas king sarili na bibabaya at ninumang kapagkumbaba mitas siya. Ing may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Ilagyo ni Gigpang po ng anak, pariban ng Espiritu. Amen. Kumusta yung panlalawya mo kayong sarili mo? How is your
self-image. Totoo naman, nakakita ka ta rin tao. Atin lang panalawi rin tao kaya katam. Pero totoo mo naman, atin tamong panalawi kaya sarili tamo. It's called self-image. It is not the physical self. Aliway tangakain mo kaya salamin. O kaya kayong retrato. O itang kayong selfie. Kaya sabang bato, dakal mag-selfie. Aliway ito. Aliway tangakain mo kayong mata. Nunay tangakain mo kayong pilubluban mo. The inner view of your person. Sometimes we call that introspection. Itang panalawe, palug. Intending or we may not be unconscious about it. This self-image may be manifested in self-projection. Kaya ka ba napapansinan? Papalto mo ini kareng aliwa. People may notice it positively, they enjoy your person, or negatively, they avoid you, and especially your presence. And ultimately, it will help to see the positive integration of self in a healthy way and matured way as intended to see our service to God and His people. Una po itang usadang panlalaweking sarili as introspection. Itang po tang lalon mo yung sarili mo. How do I look at myself? Aliwa itang itsura ko, itang maputi na ako buhok o baka niya ko itsura. Ali po ito. It's not the mirror. It's aliwa po ito salamin. Keluwal. Pero ito salamin kayang kilub. Sabihan dagan, pagtingin sa sarili. How do you see yourself? Ikaw. Do you see yourself better than others? Inlawe mo ba kaya sarili mo, mas mayap ka kareng aliwa? Makanya niya kasing ebanghelyo ta. This could be conceited or even be a term that is quite strong. It could be narcissistic. Like the Pharisee in the Gospel. Lenya po yung pariseo kayong ebanghelyo, pagparangalan ni sarili na. Sabi na, tinalakad niya kayong templo, may nga diya kay sarili na, ti palaman ito, may nga diya kay sarili na, kasabi ni sarili na. Nga na, o Ginoo, pasalamat ko kay ko. Eh dako kalupa dahil kaluang tao. Ila, matakol, ela tapat, mamurait la, pakipangalugod la, ako liko. Yung makanya na paralan, panlalawe kay sarili. That is how he looks at himself. Pwede, makanyan mo naman yung sasalamin ta kay sarili. Ang yang etabubulat, sasabi, siyempre, salamin niya kayong pilubluban, makanyan mong lalon yung kaya kasarili. Child psychology in its development starts with the self as the center of the world. Dahil nga anak, ikarelang pamisip po, ang itangan, may baita mo, we start with the ego. Where the center of the universe is me, I, me, mine. Ako, ako, ako. Makanyan tamo po, ang anak tamo. Siguro kailangan pinito. Anti mo rin anak, lenyo rin baby. Ing sarilida, yung karelang isipan, siyempre, for them to survive, ang lang bumi. Potang maranop la, kumiyak la. Potang maulan danum, kumiyak la. Potang matundo na la, ganda kalatawa, tigang bisita. Kumiyak na la, bisanaw matutod. Alala pa kailan, basta kumiyak la. Kung yang atsula kayo ni Pisamban, kumiyak la. Potang atin lamburing dayakwa yung burida. Kasi kailangan ta to get attention para makanla, makainom la, makatudtud la, makapainawa la. O nung atin lang masakit na panamdaman. It starts with the self. Okay, mo po ito, Pero manong naman siguro, itang matuwa na ka. Matuwa na ka, ba't maranop ka? Kikiyak ka. Puti ka, tumunasi. Okay, itang matundo ka. Guluan mo rin ang luwa, bisa matutod. Teka, matutod. Certain level of maturity is noticed when the awareness and the growth of awareness
is the recognition of the other. Potang tutuan na ka, papapansinan mo, tinang kaliwa. At yung kaliwa, at ila naman pamangailangan. Tutuan na ka, daragul na kang masalese, potang nga kagin mo liwa na sarili mo. Papapansinan mo na yung mamo, mapagalya naman pala. Pansinan niya naman ni tatang mo, kailangan niya naman palang painawa. Pansinan mo rin kapatid mo, matutod na lang. Nakakumyak, nakamagkangye. Bakit? Manintindi na ka. You begin to see the needs of other people. Turuyo rin anak yung bagya-bagya to mature towards how they see themselves. And fullness of maturity is when you begin to see there is mission and responsibility towards the other. Potang tinakang panamdaman responsibilidad kareng aliwa. Potang tinakang panamdaman ating ko pakibatan kareng kapatad ko. Kailangan kong banten deng wali ko. Kailangan keng sopan ni koya ko. Masakit iya. Kailangan kong muli. Alang tao bale. Pinabili ng mako. These are small things that makes us grow better, how we look at ourselves. Ati kong agawa para karingaliwa. Ati kong asaw. Introspection can be also a sign of maturing. Tutwata mo, manaliwa talawe kaya salita mo. O pota naman, may gintang stagnant. Stagnant itang yamong ya. Itang nung lalawe mo kaya sarili mo kanitang ganginin makanyan. Then ako ng halimbawa, pota kanitang anaka, ikang didenanda. Kanitang anaka, didenda kang allowance. Kanitang anaka, susopan da ka, okay ito. O ngeni matuwa na ka. At ina kang agyo. Manakita na ka. Tina kang extra. Pero ang isip mo pa rin, didenanda ako, didenanda ako, didenanda ako. Then there's no maturity in the way we see our role as persons. Our introspection, our self-image is very important because the second part of this is self-projection. Yang kakakita rin tao kaya kayo. Papansinan da ka, aranasan da kaya kayo. Potang kakakita kaya kanung nanilawe mo kaya sarili mo, bisa katali. It will be noticed, it will be seen, and experienced by others. Sundo kaya po yung Ebanghelyo. Nung lalo niya po yung pariseo ngayon siguro nga gusto ng Santo Papa kaya, self-referential. Wala mo yung panging sukad, dareng aliwa. Nga ng Santo Papa, kanita kareng leader kayong Batikan. Makakalala kayo nga na. Potay pamisip you are already self-referential. Ing lalaon mo na yung sarili mo, sukaran, ng kabanalan, kayapan, kareng aliwa. You become holier than thou. Potang magsalita ka, bala mo, mas banal ka kareng aliwa, mas mayap ka kareng aliwa. Ulingoy ta kasing panlalawe mo kay sarili mo. Potang magsalita ka, how you present yourself to others, it's how they notice it. Actually, nga usda kanini ng Pilipino, potang tatas may sarili mong bangko. Potang tatas may sarili mong luklukan. Kasahit ita na iluluklukan may tsaka may tas. Some psychologists would notice people na tinatas ang kanilang sariling upuan, sila rin yung taong walang laman sa kalooban. Pagtataas ng kalooban could be seen as emptiness and sense of insecurity by psychologists. Pagtunan mo retang taong tatas day sarili ng luklukan. Ila retang taong talagang alang laman, pilubluban. Bakit? Ot kailangan may pangitas yung sarili mo luklukan nung matas na eh. Ot kailangan mo pang pagparangalan ni sarili mo nung manuwala na kang marangal na kaman. Ot kailangan mo pang magmayaban nung balo mo nga tina kaman. These are telltale signs and revealing expressions when there are people who are self-referential. These are noticed when they speak highly of themselves and they speak ways that demean others. Balo retang self-referential amanwa ng Santo Papa. Potang tatasda, yangat day sarili ng luklukan, at potang magsalita na laman, madalas bababado rin aliwa.
Bika kasala ko po kanito. Sabihan ng Kristo, mayapit. Lawen niya po yung kaya ebanghelyo, itang talapan yung ilbuis, ausa ng kay publican sinners na. Alayang kaya bang yabang, bakit? Marugo makatalang abanuwa. Marinaya kayong Diyos, kayong pamalalangin na, tudugdugan ni salo na, Ginu, meto kong palpikasala, kuman karapat dapat kaya ka. Iting paralan at tuturunin kaya katang Diyos, modesty is the way. Because of God's gracious gift to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you should. Instead, be modest in your thinking. Itang mo lilibutan di sarili mo. There must be a natural, even unconscious projection that draws people towards Jesus' presence because He conveyed sense of calm, peace, grace that attracted so many to follow Him. Nung napansin niya Kristo, alaya man kayabang-yabang, anak na ng Diyos, alaya man kayabang-yabang. Pero ano karakal din taong tutuki kaya? Potang mumuning kayabangan mo, pakiramdaman na ka rin tao, pero potang kagulot mo, timan-timan lang naman. Iwasan na ka. Nadapin ka rin, mayangin lang. You project yourself in a negative way. Potang mababa yung pilubluban mo, kalupan ng grasya, kalupan ng danong, pupunta kaya kay mas magrasyang biye. At inyang gawang alimbawa, San Pablo, yung mumunang sulat na kareng Korinto, verse 12, nga na, bala mo parti nakataning katawan, hitangan, mialiwata mo, mialiwata kayausan kembie, ating buntok, ating gamat, ating bitis, ating katawan, ating asbuk, ating balubog, mialiwata mo nga ng St. Paul, na pwedeng sabihan ning mata, sabihan na keng gamat, da ka kailangan. Kasi laka nga kakita na buning mata. O kaya sabihan na ning buntok kay bitis. Kasi rin bitis rugo, maburak la, marinat la. Sabihan ning buntok, da ka kailangan. Mas importante ko kaya kabuntok ko. Pwede waring buntok ka mo, kalalakad. Pwede waring mata ka mo, lakang gamat. Sabihan ng San Pablo, we should be parts of the body with equal concern for each other. Dapat pag masabalan tamo yung balang metong. Nganapin, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Pag masakit tayong balang metong, ang giyang nuka rin tayong parte, importante tamo. We only differ in function. Halimbawa, ako, pari ko. O itikan na akong biye. Pero ikayo, teacher kayo. Ikayo, negosyante kayo. Ikayo, manuntulang ko kay katang baryo. Ikayo, tiko nga anak at pamilya. Miyaliwata mo. Gagawan kayong biye. Pero importante ka nini. Naman perong para-pareho ta gagawan. Pero po talalo tamo iti with much respect and reverence. Itaping meto nga kanta. Medyo matuan ni sir. Billy Joels. At inyang kanta po'y Billy Joel. Yung title na Just the Way You Are. Nga na po dito kanta, don't go changing to try and please me. Patana nitang talwing sign, I want you just the way you are. Mo napapalitan ng ugali. Mo napapalitan na. Just the way you are. I want you just the way you are. Nung makanano ko, nga na, nitang later part of the song, and I said, I love you, that's forever. And this promise is from the heart. I could not love you any better. I love you just the way you are. Kaluguran da ka, nung ninuy ka. Na kailangan dagdagan. Don't seek new fashion, to try and please me.
Nakasasaling mga mala bago, mga malagamit para ipakilala mo nung ninuy ka. Nung ninuy ka, kaluguran na ka nga. Eta na papalitan. Kaya kasi, kailangan tapang palitan ni sarilita mo para aluguran mo ko. Ali, ikaw mo rin yan. Ang gyan na ano yakulay yung buwak mo, gyan na ano yung gupit mo. Siguro, we want to look good. Pero as you are, malaguna ka, masanting na, kaluguran na ka. Ako man po mapanatun eh. O neng kay mangasal ko, lalo na kay Clark. Interview mo yung tao. Ane ka poging lalaki, ane kay na kaning babae, malaguya naman. At putang kasal. O lupa lang makeup. Ano pa nga kapala makeup? Pigasusan pa siguro na eh. Kaya ako, lomo na nga ako. Kitang natural da, malagulat masanting. Potang sinobrala makeup, bala mo, aliwa na ila. Muno akilala. Misan may ngasal ko po. Magomili ko. Elang makiramdam kayong kakasal ko. Magomili ko. Elang makiramdam. Ing lalaki, kakalkalaning mata ng babae. Kakalkalaning mata ng babae. Sabi ko, magomili ko. Ninanula rin may asawang rin. Ako, kakalkalaning makanyang mata na. Ngayon pala itang babae, kakasal ya. Pekakabano retang kayang hirap. Detang hirap pa ito to. Detang extender. Magkasakit siya siguro mamuklat mata. Kay ba't? Wari po rin babayatin lang bail. O rin detang bail at ilang bus-bus-bus detan eh. Linog la retang makapal ng hirap ketang kayang belo. Nyareng mata na kakatitala. Lalako na rugo ni lalaki. Ay rugo nga ako. Ot kalaguna na anong pengabit na pa kayong mata na. Kumimwa ka na ako na eh. Lalo tan chuchura po tang nanong pangabit yung natural. Eto to. Just the way you are. It's called integration towards wholeness. Nung naningatin, nung hindi talaga yung kulay ng balat mo, okay na yan. Mo na papalitan. Nung makanya niya talaga garo. Di yakit, nung ka magsalamin. Nung ka makasalamin. Okay mo. O yan lugod ng Diyos kaya katamo. Jesus consistently takes the humble stance, seeking the sick seat that is humble. Kaya patang magpagkasal ka, kalibulibutan, maglele ka mo nga na. Kilalanan da ka rin din tao. Jesus, parangalan itang taong centurion, king kayang kababan pilubluban. Nga na, Ginoo. Kung karapat dapat ka, at tanggapan na ka, kikada akong pibale-bale. Sabihan may nga mano mo, ka na akong alipan. Mipaldan niya. Centurion niya po yan, mata siya posisyon. Pero kay harapan ng Diyos, ane kababan, pilubluban. O itang babae, keng Kana, the Syrophoenician woman, magparalampuya kay Jesus, masakit siya yung anak na. Sabi ng Kristo, o pepadalada ko mo para ka rin taga-Israel, ano? At saka, dahil nga anak nga naman, mapapakan ka ba? Pakamuwari ka rin aso yung para ka rin anak ng Israel, ka na. Kababa na pilubluban ng babae, nga na. Ginoo, ang yampod dahil aso. Apakinabangan dahil mga nabo. Mumug kayong lamesa ng kanilang Panginoon. Kababan. At nga nang Isus, kung may nagit kasalpandayanan kantini, King Israel. Wala mo yung kababan mo, iyan kaya kang kasalpantayanan. Your humility is an expression of your spirituality. People with a healthy self-image see their overall strengths and even accept their own weakness. And accepting them, you can shine out without outshining other people. Sana po tanggapan tamo yung grasya ta kayong biye. Yung kaya katamong pigkalom ng Diyos kaya katamong ngeni. At tanggapan tamo naman kaya katang kainan min mong kababan. Wholeness leads to holiness. O tatatanggapan mo yung kaya kang grasyang mayap, ala naman pa magmayabang. At tatanggapan mo naman pa magkamali mo, mit mong kababan. O iting tune kabanalan. Wholeness leads to holiness. Richard Rohr, a Franciscan spiritual writer, said something like this: God seems to send
us on the path towards our own wholeness, not by eliminating the obstacles of our sins, but by making use of them. The full journey towards wholeness must always include the negative experience that usually we reject. Potang yarap mo yung tao, karisalin mo, sana akit mo, ingke kang grasya at sikanan, at tanggapan mo naman ingke kang kainan na dapat ibayo, pagsisyan, bit mong kababan. How do you look at yourself? What is your self-image? Kumusta ka? Kaya panlalawe mo, kayang sarili mo. Kilagyo ng igpa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan. Sa salpantaya ku kin Diyos, ipang mayupayan tuto, dinalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ni Banal na Espiritu, mibait kan Santa Maria ang Birhen, linasa lamam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliya mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos ipang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabiye ang pon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Uling ing Diyos, kalugura na lang alang pangabiran ding sablang tao. Idala tara king harapan na impamangailangan ni Santa Iglesia ading sabla. Nga tapong manalangin, Ginu, kasi ba yung kepo? Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginu. Pakiramdaman me, ingkya kang balayan, o Gino. Gino, ala kang papakit, at paunang kayutulan karing kalulu, at pakiramdaman mo, ing panalangin di magdusa, para karingalang kailangan, manalangin keke ko, o Gino. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginu. Gino, pakiramdaman mo, ing aklis ding ulila, at ing panigapuring may balo, para karinganggang milikas a pamilya, at alang tuknangan, manalangin keke ko, o Gino. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginu. Gino, malapit ka karing sawi puso, at iligtas mo ring alanang kapanayan, para karing magsalbat manangis, manalangin keke ko, o Gino. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginu. Gino, iligtas mo kami king sablang kaligaligan, para karing hanggang mipasakitan, at para karing hanggang pasakit karela, manalangin keke ko, o Gino. Pakiramdaman me, ingke kang balayan o Ginu. Gino, tatalakad ka kagulutan ni, at pagkaluban mo keng upayang mipasyag, king mayap abalita ning kaya kang lugod, para king Santa Iglesia, ning sablang komunidad Kristiyana, at para karing hanggang mabibye at milalaganap king Ebanghelyo, manalangin keke ko, o Gino. Ngani po, adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ingke kaming kakaluluan, maniga po kami keka o Ginu. Iligtas mo kami king sablaming kaligaligan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya.
palakad tamo po. Malalain kayo kapatad, banda ating kayatang daon, matanggap lara pa rin Diyos, sigpang mayupayang totoo. Tanggapanan sana ning ginuwiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyo, king kakatami ka sa plalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo la retingain iyang pangmi, at bustan mong ingkya kaming kasuyuan pagdalada kayang tula at ligaya. Itinganadwan mi ikapamalata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ka antemurin, Iyat na yoreng pusoy. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ngalangang at lubos maypaya. Kapamilatan ni Kristo ang ginumi. Kapamilatan ni kayang krus, impamanyubling mebye, kinabos na kami kingalang kapupusan na kamatayan. At inaus na kami kinigaya, ginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banal na balayan balenay niwi. Numan ka rin papasyag miya, ing mayupaya ng dapat, uling inaus na kami, iba't king karalumduman, banmiras king sarili ng makapagmulalang sala. Ulinita, kabeda ring sa Blancoro, ring angel ka rin banwa, dalalit ming kaya kang ligaya lain makiabe, king alang tunang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Baya mi daon kusang loob, king waning tinapit pe pasalamat siya kay Binyening karikayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ing kanakong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punang kingwaning kalis. Pasibay ang pepasalamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita, mi patawaran lang kasalanan. Daptan ite, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni Kasal Pantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon mi kaya tinape na nimbye, ating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo. Kingi kami sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap kayang lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para king kaya kaming kasal pantayanan, lalong-lalo na kaya ni king parokya mi, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ning kapatid ming pepainawan at manenayang subling mi, ading sablang mayangu abie, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, pankaya benang Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at ding sablang santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kaganap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Diyos, igpa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya kata. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sa blang kaligaligan kapang paninayan ming maligayang kapanaligan king panyata ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nulelawan mo kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangkikaburian mo.
ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga, Amen. ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka ante mo rin. Pasyag tapo, iba't kayong pinubluban tamo, ing kapayapan. Kapayapan po kayo. Nyo yung kordero ning Diyos, nyo Jesus, sa milalako king kasalanan na ning yato. Nuwan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat na spiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may gitin sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningeni pinandit era ka tanggap king sakramento, umya kamuman lang spiritual kenin puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ng sarili ko kaya ka. Emo sana'y paing tulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Kulang, magputol ka na lang.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo kami, king kaganapan, kilubdaring puso mi, impa makinabang, api suluwan-suluwan mi, kaniting sakramento. Mananasan ng iting pamagmasusi, mi kabungang mayap, king biemi. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po saguli. Kempong October 30, Sunday, kay baning misang alas 6, atin tamo pong Holy Wind. Dati po Halloween, tang multo, Marok Espiritu, demonyo, sorry po. Pero itang Holy Wind, deng anak, bisa lareng mato, pwede mo naman. May bless na pong santo, bisa lang San Juan, Santa Maria, talang San Miguel. Luwa po itang inuman, tang San Miguel, itang angel. Bisala pong miyaliwang santo deng anak. Bantaki deng salida makapiblas bilang santo. Ali po multo. Ano po ang impacto niya po. So, kaya ba deng organisasyon atin lang balamo booth for candies for children. And there will be mass at after the 6 o'clock Sunday mass. Na po. Kaya ba't po November 1, atin tamo pong misa, king cementerio, alas 7 ng abak. Papalinis ko na po yung cementerio, kagum ng mang oram, po pa ng katang barangay, katang kapitan ng poreng kagawad. Papalinis na po yung cementerio. Apansin niya po kanyan, pepa bakod niya po ketang dulo. Kasi po, lulwal detang mililibing. Disan ko na mo po yun eh. O ni mo po yung kakatamong bakod. Kitang kaya, pepasukat niya po eh. O ni mo po yung bakod. Deng mete, linwal na laki itang makanyan. Miras na lang 2,000 square meters. Karagol na punitan eh. Eh kung naman po buring mayaus lang squatter din kaya katang mayang ubi eh. Sabi ko kay Miki Gabon, baldugan ng kepo. Babayaran tayo po ito. Bagya-bagya, bulan-bulan, banta datang panahon, itang lote nga ito talagang mo ausan ng illegal settlers na may tenero squatter tapa. Kaya ba't po, pabakod minaya po, ba't po may bayaran niya ito? Masalesya po banta. Kasi nung etay po bakuran ta po, miras nung ketang misaraya po itang dala ng malati, ne po? Ang po itang Kenny. Kaya ba't po ipangarap po sana, tempila tanda rin kaya katang nicho, makasemento na la po, sementado na la. Banteta na maglakotikot. Mamalista na mo, potang makanyan. Eh maging marinat masyado. So, tapong gawan tayong malinis, kaya katang sementeryo. At kaibat na po nito, kaibat ning misa, agkat ko la po rin kaya katamong EMDC, so panyo ko po, bendisyonan tala, then kaya katamong mayang ubi nung masanting at chula rin pamilya, kami pong EMDC, dumurot kami, bendisyonan mila po ne po. At itang kaya katamong misa, itang November 1, bengi, alata na pong misa keti. Muli ko naman po, sulwang kay tata ko, poreng wali ko ne po. E ba't po itang November 7, Lunes siya po ini, at naman pong mag-volunteer, doktor, Keng Balat, at mo pong medical mission, derma. Dito po ating sakit balat, kesa po kayo munta ko kayong doktor, magpa-doktor ha, ang pong panulo, then ako pong panulo kanita. Dito kati kong kilalang ating sakit kayong balat, manggatal o allergy,
dalayo po kay ni King Lunis alas November 7, alas 9 din nga ba hanggang alas 12. Tipong datang at dermatologist. Ngayon tababayo ko po mako, magpalista ko kang Rose, kaya katamong secretary. Bata po rin, Doktor, baludo, estimate pila ning panulong dalanda. Ne po. November 7, medical mission for derma. Kaya ba't po, November 19, deta pong may kumpil kanita, mag-first communion la. Ngayon, inungati ko nga po, anak, may kumpil na la, ila pa mag-first communion. Iyabe yo po, kaya takachilori, chay, magtuturuno po, balang Sabado nga ba, katilang practice. November 19, abak, mag-first communion na la po. Dakal tapo tatagalan ka rin nga anak, uling 2 years tamo po ngayon mag-first communion po, pagpakumpil. Ka rin kayong eskwela, dati kasi, papasahop tamo ka rin kayong eskwela, o nga lang face-to-face classes, pati po face-to-face catechesis ala. So next year po, magpakumpil tampa si Bayo, ang po magpa-first communion. Misan magmisa ko po kayo ng Aldoldo, ating linapit anak mga lati, kada, Father, kapilan kayo po mag-communion, bisa na kayo po mag-communion. Anak po kasakit talog. Kasi ela pa, mag-first communion. Sabi ko, magsadyata mo ako, ne? Ditak-ditak, sadyata la rin anak tamo. Kaya ba't po December 3, Sabado ya po nga ba kini? At intabo pong mass wedding. At intapong libling kasalan ng bayan. Nung ati ko pong anak, atino nga po, ela pakasal. Ning kaila pakasal keng West. Ikasal tala po keti king tampisamban. Alang gastos. Alang bayad. So panda ko pong lumakad pa rin papel nung kailangan. At December 3 po ita, nung pwedeng mas maranon, submit nyo na po rin kaya kayong buring ipakasal. So panmila pong magsadya, atin po kasing deadline eh. Ang agyumi po siguro 15, kaya marakal na po ita kasi kailan magkasya rin kakasal kayo ni po, tandakal la. Last June, 17 rin kaya tamo. Last February, 15. Neng kayo po kasi madalas maminyag ko ng kayo ding pengari, elaman po kasal. So maya po itang may kasal la rin pengari na po. Para mo naman kingarelang kinabukasan bilang may asawa at karelang anak. Saup-saup tamo po, idaon tayo yung sakramento ng matrimonyo. Karing kaya katang kakaluguran, kilala at pamilya, man maging mas magrasya yung biyeda. October 30, Holy Wind. November 1, 7 o'clock a.m. Mass. November 7, Derma Medical Mission. November 19, First Communion. December 3, Mass Wedding. Dakal po salamat, talakatam. Ang Ginoo manatili kaya kayo ngan. At kaya ka, ante mo rin. At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Ilagyo na ningig pa, po rin anak, pa rin balan ng Espiritu. Amen. Lawen tayo, yung salamin, kayong pilubluban tamo. Kumusta yung palalawek, isarili mo? Manano sanang tanggapan tamo yung grasya tamo kikababan at yung katamong pamagkamalit kakulangan. Tanggapan tamo kay harapan ng Diyos. Yung katang misa, midaon eh. Salamat, King Diyos.